glasa ko što ima ona i volim kada šapuće mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvek isto. Dakle, slagat ćeš pa drugom otići. Приятна е после от ирландците. Това ще бъде тема и на откриващата се днес сесия на парламента, на Европейския парламент. Днес и през 1 май. Които са заложени в Лисабонския договор, могат да продължат. И бих могла да кажа, че първия ден наистина се говореше за договора от Лисабон на събитието, на което съм аз. Това са Европейските дни на регионите. Това са Европейските дни на регионите и градовете. Това беше втория и третия ден, други теми интересуват присъстващите. 2000 godina postavila nezavisno udruženje novinara Srbija. Na toj adresi Slavko Ćuruvija živeo je zajedno sa svojom nevenčanom suprugom Brankom Dupom, koja je i bila sa da je to jasan, simbolički i politički akt. Uzmete to, znate, nije niko prošao tu da pa skinuo mu za nešto zatrebalo, jer i svi imaju